Ebusuafo me mo bibia kwa aba deba GC and page so medin e de adwoa search mesro na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Discount prempe eye Asante ni badehye na discount etia brochire owo social media otimi eche na dwen efa ensema etwegu ewo omanga na emu otimi eche na dwen efa ho ewo social media na discount na okase or trust NDC for no money steady na moye careful na move votes and na move share because 2020 near Kelvin Taylor eyi na echi no more atem didi echi NPP for ye say NDC for ye sorry NPP for ye say na do ye say just say amembu ne ehusu ni na echi mu more na we amori ni na eye Kelvin Taylor mo afa ne say on campaign infema NDC amayoko no hey atem didi in win election no sebio aboa na kwasea enya de a win election na de Kelvin Taylor etini ni TV so anase ne platform so e wo social media e diga na from panifo atem ya asantefo ye tribal politics e na mo win election na discount e trese asantefo Ghana fo mo mumpo omo no mo dos wo Ghana ha no yeto abewie na se regions ni na omo bobo na Ashanti region emba ya na NPP fo akoma ato omo yem Ashanti region ba pe na bibia say e wo se Volta region omo so NDC for mo stronghold any ho but send Volta region e ba kran she na nya yibia because omo mo she den do so asantefo na ekura vote no na sisi Kelvin Taylor sisi wuti o platform so e di asantefo atemi NDC fo wo pese mu wini anase mo ye den na adofo ansa na mebo Kelvin sorry discount ni nsem no yenje ensem no emu enchire mu kakra Kelvin Taylor ono na o host program about no dey with all due respect e wo Facebook na o campaign de ma NDC amayoko ne Kelvin or ye no hu bi won the platform no so nyasem keto akra me sometimes make say Kelvin and say go ye comedian it's politics or ye mihuzu because no ye sre say on your politics no ye entertainment how to say Kelvin no ye sre pa but eba ne politics na and Kelvin nyasem keto akra we di nkrofo be bratem e wo Ghana his excellence and now down kokofa we di natem o man penda da akra campaign dia man we di natem nkrofo omo NDC party ni mpanifu na Kelvin no bi anya and the platform no say when your followers ntina na oteso na wa denden nyasem keto akra na say Kelvin e de ensem bia betudwa o ka say Ghana ye how kese ye sunyen a ye nkom ebu a ye nya obi no nso ye nya ogefo kra sa o ha no de yeso pa eya asantefo na de ntina asantefo aye o ha de ama o man Ghana ni na sa asantefo to abade ma NPP amayoku no Kelvin e kire say NPP party omo bo mo be ye hwe iso asantefo atom ho aguma no mo to abande ma NPP no mo to abande ma NPP na say NPP ba na say Ghana ebra nyom nko no mo bro Ghana ina na ebre enso na asantefo sora omo ato NPP ato ntina ye ebre no ti Kelvin e kire say asantefo ye Ghana ina ye problem na no e na sense me a Kelvin e de ebetu dwe Ghana fo bebra kasa fa ho say tribal politics enya de eye nti Kelvin onhwe na onja na no e na discount e kire say sebi omo ahwe Kelvin na omo ahwe na ache sebi ojimi ne ya doso ene nsem hu na sebi nkwase akeka na ya doso wo platform ne so o se hwe odwani echrem e wo Nigeria eye ye friend say Peter Obi eyi niti celebrities ni na support no che say na ka wo hwema na ka Peter Obi de anka election of fan the fala akra na nso no o hwa eye Buhari ne party no emu mpanifo no omukọ underground ekoye adwuma ko fiefie ko kekanya sese meche nkrofo no enne nam so Buhari ne party ne sanso wini omo sanso wini ye Tinubu se hwanya oko 100 years yo sanso be president enti de Kelvin Taylor tene platform so ya aboa na kwasea na se no enya de wini election enti NDC fo munye steady na discount e kire se ne Kelvin Taylor eye no enya dia asante fo mbeto aba ede ama NDC amayoko no sebio uko Ashanti regional enyomu nyina na omo ye NPP fo ebi eye NDC fo enti se NDC fo se Kelvin no ye platform na NPP fo mo Ashanti region sorry NDC fo mo Ashanti region mo hwe platform no na wudi Asante fo atema ombeto aba na mamo enya de aba no omo beto ama wende acho ama wo china
because where the omatem enti no se bi atem de no enya de bebo anti kan asesem fa kire eye Ghana fo se ne be ya ombehwe no mo ato abande ama NDC fo na nya atem de kura na base count kire se de Kelvin eye ebema na Asantes fo bebre etu eye omo yonkofo omo nuanom omo papa omo nananom omo ye NDC for more Asantes region omo betu omo fo no mo ato abande ama NPP because any Kelvin esi di atemede enya de ye kura na yetiense ma discount de etudwa ya anu ya kokora social media no so de baabi abefa bia no na akwa akoye hi ba ekowi akire no nipa na omo fi se omo de ne ba no wankwa nkonya baabi akora ngina ukọ Nigeria instead say anka eye Peter Obi ene ye friend Atieku asenwan omo nkofo no ebe ka bom na nka omo abo eye dawro se ye ne ka bom ne de etu eye aban na osisuo no instead say anka me ka bom na nka omo project ya promote akansen papa for omo candidate no no da bi o omo nyankofo bi de se Kevin Taylor ana no sopa eye Tinubu mambo ne dini ya momfa ncheme ana mo sopa eye opanyini no ana ya kokora ana ntimi yesi ana wa yesi ana wa yesi omo sopa na te se de Kevin Taylor wo ye wo Ghana yi ekowi akire no ene ho na ye wo mampanyini ewo eye Nigeria ene ho na ye wo mampanyini enye Tinubu asawa no ekowi akire no wa break 8 etino upon celebrities ahodo no mo ye campaign de ma ye Peter Obi ne de keke ka ho ene nsema ahodo numbers nkofo bi wo nkofo bi ba live video celebrities ni bi ba live video mo ne number over 15,000k omo nyina ye campaign e de ma ye Peter Obi ne Atieku asawan eso ko wi akire no esanse Tinubu ne Tinubu mo fanche de ne de Tinubu ne nkofo eye adwuma ewo form ekokoko afiafiem edi nyansa ne kasade eto nkofo trim yase wiase nyina ya den Nigeria for so pa eye Buhari even Akufo-Addo ba ko wi akire no Buhari party no ana edi nkunim omo toaso omo break 8 etino se NDC for anya careful na omo anya nkofo nyansa ene adwene ewu omutrim nkofo mo kasade ankasa mo na omo do mani to obi ti se Kevin Taylor sabi obi na no kwasea aboa jimifo owi ose me de me mabodam se enya no na de wi ne abawo na no ase ana nkofo bi kura ntebrofo ene nkofo bi kura nka brofo Ghana ye na nanu mo mekwa akoto aban kuras ammo nkurase ya ne ade no brofo do se na omuka enya no na edi wini abawo hwe eye kasade nyansa Facebook na waba betra so na wo ye gwa most of the people no mo hwe live videos no unhu se we mu ya NDC fo obi wo ye NPP ni me ta hwew but me mento aba e wo Ghana ana se mebusuanfo kro mo to aba wo Ghana kra no omunyina ye NPP fo omunyina ya Asantefo edidi awudi Asantefo atem wo so pa Asantefo no metima ka che mebusuafo se omonto abanti ya NDC party no metima convince me nanfofo mo wa Ghana mo ya Asantefo so omonto aba enti ya NDC party no because udidi eye mebusuakuo atem ana nkofo mo comment nyina so ye nkofo omo so se bi omo mpe Asantefo atem asem nkofo mo comment nyina nkofo omo so show kutupa yodium omo ye yodium but empedifo se ye kanfu dua afro no na ye kanfu achacha enkofo mu ye yodium nya enkofo mu nsan so omo mpe Asantefo asem etimetime convince eye mebusuafo ne menamfo so omo nto abantia eye wo o party no nananse nipa na wo bo no ho dawro because of wo hu ahinti no eti so betra live video nipa e behwaw nipa e ba so nyina no enye omu nyina ana sabi omo ye NDC fo